Nijiraithira jogikungura mantu kathumba jerio bamwe ba MCS ba bunge ya kaunti ya Meru kuraga gukinya kirimo ciamane jojo Nkuruki kinyamunini wa governor ndene ya kaunti ya Meru Keneta Mutuma Ntoithinkia atirethirwa agikinya kirimo ciamane jojo akiaria governor Kawira Mwangaza na arethirwe akimeneria MCS bara batarakinyire kirimo ciamane jojo na Nkuruki etana mbere na kumeneria munini wawe Mutuma Ntoithinkia no ntobo kuraga gweta kirimo ciamanio ira Kawira Mwangaza haugite ni micemanio ya gutetheria kaunti ya Meru gweta na mbere nikagitenkana governor Kawira Mwangaza aronekene kuga ati akethirwa agita na mbere na kurungika mishara ya bamwe baritinguge ba kaunti ya Meru bara bategurita ngogera kukubatara na mono munini wa Mutuma Ntoithinkia ujo ukurare ntiko ya igoro. I had invited all 69 members, Nandasho Kandeta, the deputy governor, Nandeta, the speaker of the county assembly, but Tiromba kuona deputy governor Terakinya, and this is not the first time he has missed more than 14 cabinet meetings, including today. Na it's very unfortunate for such a leader kutiga mchamane Jojo. Auga he was never invited, he was not invited. Na twa extend our hand komu invite na aka receive all the copies. And for the last one, this one, I had personally do an invite via WhatsApp ukerewe. We even called him today. It's a big issue. But for us now, cabinet tokuga enough is enough. Totetekeria kaere kwa misuse na ntobamero batumero bodhoku. If you are paid for these services, you must work. Yes. And that's why we said the other day that we will stop salaries. Tokarungamia mishara ya any employee, including himself. Yes. You cannot enjoy the services of the government. You have a free vehicle, free fuel, over 12 employees, mpaka wakukupikia, wakukutandikia kitanda, wakifagia, analipwa na county government of Meru. Wewe mwenyewe unaendesha gari ya serikali, wewe mwenyewe uko na security ambayo inalipwa na county government of Meru, wewe mwenyewe uko na ofisi yako ambayo imesimamiwa, mafuta, stima, kila kitu inalipwa na county government of Meru, alafu hauendi kazi ati unaogopa maisha yako na una name persons just kuharibia majina ati sasa unaogopa. Kongena kuge kundi kimwe kumantere cha Gembe North gikumenyekana ta Mwichweri nibetherete bagichumiria na kuria OBC ya mujumbe omwekuru ndene ya kaunti ya Meru Karambu Kairemia kuria mabitha ba OBC yawe gucokia mbeca cha gikundi gike ira bethiru bakirita kire OBC eze irengarama nikenda kubojuriria maratasi za proposal ira bakugane bandikira kuma mwaka muthiru ende monkathai betaga OBC eze kuria no tema chokio bethagirwa bakigwata nera nande gikundi gike bethirite bakinengera OBC eze yakairemia ntuku 21 egutigira ne bagucokirwa mbeca ici kana bethira bakiandamana monka muche munene jo Meru na gweta monka kire OBC yakairemia. Ni kundi kia ekoro kia Mwichweri kuuma Kamau Gembe North ende baumirite na maroro ya manene bakimeneria OBC ya mubunge wa ekoro Elizabeth Kailemia bakiwanika antu babethirite bebatumira boboe na ni antu ba OBC dirabethirite bakiriro ngarama ya kuliungira kundi ke kenda kiba uyoleliri maratasi ya raya proposal ni OBC Madam Kailemia tukolaumu atwere atotomero OBC yake atomo OBC yake kuma maritha to yeya na tukuma tuma monka tweta marithato mria yere atomo OBC renge be abatwera ne akira ngondi tekera mwathi ko batwe totebu ko lo Kailemia ko batwe ende itomwetia mbeca cieto ngiri 13 na mana mwanja ya twanenkero OBC yake no ntu amunenkeri to barerete ngarama na wengwa na twera antu bake bakeya na be yingarama batweta cia kuto kora thene itare ndera yani to kola umuburu na itomwera Kailemia akare agutomanira mbeca cieto ira twanenkera OBC yake na omani muntu wetu amurebu muntu nete asabari thatu na twemurera ngarama to OBC ne tukwona getheka proposal cieto itakinyire OBC yake yonda yeyao yaya atura to bwesi aro ntukweru are mwari akara ndi omwe awi mwakira ng'ondu na batu turi amwathi no mnyitokera inya iciaro tu
atura nesiaro to bwa yo bwethete to atamuri proposal cietu twandikire na boya bwatura bukea na buteya ende itokoria proposal yu itokuba onto esa inde birwagwa au sponsor na 40 ninge ngekoro indi wasio na itwamuri nyetu na nangere ngekwe mwana omba ko yato tetheria to sponsora itokuba nara ora onto nje kotegwa ate kothioronga no nto ate ya mwathi wondi neto mwibwa ntukwa no kuria obisi ya kaile mia atoto maira antu pia ya wonda ningara make to ba yaira lakini yote watu ona Bwana Yesu asifiwe. Bea batwetie mbesa tukarita tukanenkanira batwire tereni mweri yo ona thai kuma 2024 na 2023 tutona nombi batwe no tora kuria mbesa ke tukiria ngarama otwa tukero rite ngarama fulani tukaria lakini tu otekintu kyo tuona ko twira wa ntigwa Windows isi yati atethwa muntu wale kweya na twirira twairimberengeti tuibwekanio twamuritira mbia ngiri 6 na twamuthani batu mugaitura longa tura twaromba kinya marando bwonga tutete na twembe tutla tweterete na tunga atwira iri na tumauta no tebio tuona tue no gaturete thina utukoria ndi murungu baba kaile mia tutianirio mwana nkia ninge na twicie na batu turinkia riu babakiwa ni bayanite ntuku 21 kenda pethira be ucokira ngarama icio nthe ciumbite kwithira citumika ni mabitha baba obisieye na kethira tiu babakethira bakiandamana tukandamana mwango obisine kaile mema 3 katomwa onyo tomwa ntuko 21 ciume bithatu akari otunenkera mbesa cietu tutekwenda inya into byake nonto batwe ekundi ke kuma twathura ni twandikite proposal nyingi muno itokuibwa tothori nwe pio ito ni batwe thai totenwe bururu no mbwe ibatore nyangara meto ake twitethi twetwengwa Bwana Yesu asifiwe twitethi twetwengwa tutekwenda otathika ile metwe kwanza twicie ntiwa isia murungu na twatethi bururu tutekwenda obisiege twe acokaira mairi 3 na tukoria atiri tongekoro ntiwa wau nyingi aminyo kinya ke batwe nkiripotera Meru TV kuma Kamau Egembe North Beta Mokiri Onkonja twerekere ntere chachuka igamba ng'ombe ni aria antu bawendi wega ni borite gushumiria na gutetheria ana bana baria bakwirikana ni batejanĩrĩirwe na gutigwa ni aciari bao na nkuruki bethirite bagikurukira kagita gakomo kuma ntura ya Kithima ntere chechera chuka igamba ng'ombe kuririkana ati ithe wa na baba bobana ethirwe akigwatikana na itia rekuia kana ria omba bongo ku miaka 2 thiri na nyumene arambire guchiwa ni polisi ni ara ethirwe akimatuka na gutiganiria ana baba kagite ni okau na wengina o ana baba na ethirwe agitonyekire wendia amana biashara ya nchobi ndege ni watho yindukire gatumire ekirwa mpine ni babitha ba polisi na monka kagite na gaka arranjera kuringana na ndina atori na karibanterizi ni bogete ana baba ni bethirite bagikurukira kagita gakomo sana nera ndi barombete atongeria amana antu pombe bawendi wega bethire bagichumire na gutetheria ana baba ni kenda bageta na mbere na utoro bwao uri abo kubatara murimi wambogo no tobanganitie report hizi gokuona na baba bakarinde goroti mundani kana kiugo kia ng'ombe ende inyombera bagite bakimama kwa mieri mingi gukinyithia thaino kuma nyombera bakaraga ekubia twarumirwe gya kuria twaca twatega twana twatega babanja ni twithira irio igutegurwa twauga tutege guko nyomba tukina thigo sheria nku twathigo sheria nku tugica twithira nyomba ekubia twamberia kugambu uyu aca gwitika na bare maca gwitika tukina twageria buingi boranga yarema ikina beonze na baba bara baumite ntura ya Kathima erere ntere chechera ndeni ya gicigo mbunge gachuka igamba ng'ombe kuhuritwike kana baba wago aigire nguku mianka yiri mikuruku na kumenya akagwatwa aratoroka na kumalidwa atachoka muchie ara noe mami wago mwene akura arambiria kwendia nchobi ndege iwatho noe aragwatwa na kuingirwa na gutigahana baba bara ura mukuru no mianka 11 wabaire mianka 10 wabathatu mianka 8 na wabana mianka 6 batale na mtu wa kubakalia na aguno thina yago yambirie mamu alikwamba twantu kwenu baba nawe aire nguko akina toroka thibwa mbele aciari mao ni maurire matanoneka kuma indenu wekariro u gaiyete
kaiyete no kwamba to akina toroka nyina noe ogwa thamire athie ntole anthima kuthie kwendia njobi namo ambatwa abirwa nyamwira polisi ciana ciatigwa cionka riu gwacoka arekererua agocha atacioka kwa baba nyombani ino no tugutina nyomba baratigwa bonka tatwana twantigwa bakirumagwo irio ni aturi na rira irio bia kurumwa bia ura bakathiuruka na kithaka bagichwaga gintu gia kuria gutikio bara mathie kwa muntu mekaraga na nyina magatikanika menga gwaku manyo ncobi makaragia mbara mo makenga kwa mate ariu matinda kuria membe nembuka no kwana thaino no amepe makuria twana tutinda thakani kuria membe riu ana ganko na riu twana tukara utethio nginya thaino matuika mba nene muno guku na magitura mambatitwo guku kuria twagendaga tukarumwa gia kuria tugacha tugatega tukaria twacoka tukathie ringi tugucaria muntu angiturumia gia kuria wona gwatuga bagacoka na kumamara nyomba yari mwanka rukire batakuona gia kuria kana bakamamara onthe gwatuga bari turararaga nja ngorobani utuko ni rĩrĩa onka turerwe utuko gutike turarire gutike turarire ni maembe turaukire guceria twana tutinda baba nyombani ino wogu yabire tuga atwikarie mugundwa wethe metagire bo muntu kamatethia ara ende akaribanteri inu bebumirite na kuruta mbetwa kiri antu bawendi bwega kuhibumiria na gwakira na baba no akanyomba kanini gakumama amwe na kubarumia irio bia kuria riu tungiromba utethio waciana ino gajukuga na wapotekeke makabata kuona bantu bangikara na bakatuma na komba kega bakona bantu mangikaraga kangoria antu mawendi mwega matethie twana anatugakirwa kanyomba anagweka maturubari na kamuga gakurengi thirikari machuthiririe twana tuti cukuru ara na bwana baba baugite no abende gucoka cukuru nontu wana cukuru ibatigire kuthi kuma nyomba yago ekubia nimenda kuga nitwenda kutethio tutumirwo nyomba na tutethio yani mtu tungithoma na gia kuria kiripotera Meru TV kuma ntere Chachera ndeni ya gicigo mbunge gia Chuka Igamba Ng'ombe mbita murimi wa mbogo kagitane kara kaunti ya Meru ithirite gikujira wagi bwa ngwataniro gatigati ga atongeria ario gavana wa kaunti iji senator ajumbe MCS na Nkuruki Kenyatta ongeria bangi nandi akari amwe na bamwe batongere ne bacumiritie na kumeneria ekarikarire bakiuga wagi bwa ngwataniro ndeni ya kaunti ya Meru ibwethirite bugituma kaunti zikethirwo igicoka na nyuma na kwagia maendeleo akiaria omwa mukari wa kaunti ya Meru na ithiritwe akimeneria utongeria bwa gavana wa Meru Kawira Mwangaza akiuga wagi bwa ngwataniro ni bwethirite bugicokia kaunti na nyuma na kagita karia Meru aringaga kura athura atongeria babane kenda akethirwa agitetheka MC mwitongana ithiritwe akiaraniria na akari baba na gutubanganiria riboti ithingatirite umwe watongeria bari nkuma aja kathetuni Kameru na ni mumemba wa kiama kia Newborn nombete kwithirwa gicumiria ntuku na arua na kugeria gucokeria uria ukwirikana ni former governor wa Meru na kimwira augite jaujo onia kwenda kuria the former governor Kawira Mwangaza kwenda kumwiria indrone tetanite breakfast na arua ndenda kuria Kawira Mwangaza na ituije ni impeached governor ndenda atwire areta na michemanio aina capacity riku you have no capacity gweta MCS michemanio ugo we mtu ontura yani ni ura ki obisi ikakweberia ugo ente kumenya urungi obisi ne uri utuja kweja na instructions uri au etera koti tariki 14 cha mwezi jwa 3 umenyethana ni gugucokia kana ge gukwania but for now tuje you are impeached and you can tell us nothing. Chabiere ndonete Public Service Board advertise tengoge cha Ministry of Health advertise tengoge cha ECD teachers na inkuona no cancel advertisement ile ichireti
Ugo kawira kori unde ne Meru County. Inkwenda urungama na wira antu ugo witherwo uri u nontu batu tuje turi akariba Meru County batu twakwanirie. Nkuona ugicokia no kiario mono na ugwete ne breakfast. Na nkugite oni breakfast ubati gweta saa kweku. Ira buthiurunkana ne obugita ne ngugi. Nontu those MCAs bau 49 gutino kaja kuthirwo ti uthuku na MCA inyore kwa bau. Ko bati kuthirwo kitheria maendeleo nontu ti MCA uthithairia mwananchi uthithairia. Lakini area ciria cionthe baumite na iria batarirwe guti maendeleo uthithairia. So mwananchi utumbo to convince. Utwira ugo no gweta MCA uri mweta uri ja u. Gintu kia mbere. Kia biere. Anko ndokwira kawira nko waritie muno na ukenoru ukiugaga mutuma ntwa ithinkia na regere gwa attend muchemanio waku no ntwari uga atena security. Ukaija kuthura nuje mutuma atena security no withdrawira mutuma security. Inkuthugania ugo no go authorize baraba kwa secured. Na no withdrawira mutuma security. Ura withdraw ngari ciawe, ura withdraw afanyikazi bawe, umwetaga michemanio ne mutuma ari u. Ugo no ugirete deputy governor ku umwetaga muchemanio ku uri ja u. Ugo to ugire kawira ugo we governor koti na uti governor Mumeru. Ora tuije thaa ici na ora tweterete koti yetu amwira tariki 14 cia mweri jwa 3 imutuma ntwa ithinkia akarere giti na ombe kwa Meru. Inkuona Meru County mantu jonde gutinojetaniritie. Weja i Meru County uri thiurunka guntu kunde nya Meru town yongo kethera matira jojuri. Guntu kunde nya ngari ya chiothora ne ya mati wiboria bakauga nya wetera thoko boria bakauga ngari itena maguta. Who is responsible of gwekira ngari u maguta na no ukuga Meru County no kuni kuangaza ke kuangaza na njira iri kukawira no bati kumaira no kera Mumeru no karia antu bakamenya ugo no ntuno chieta thaa ici igwe governor na ituje you are not a governor of Meru ugo te governor na gutegita tumba kugwa bago batu en governor no ngakoti yongo ya mwe on 14th lakini for now ituje you are an impeached governor and you can tell us nothing nenye mochema ne jongo nkuona okiuga no ikite gutoga attend no expect anto ba atendi eta saa kweku ira buthirunkania nayo na barabuitanaira na bongoge itukuona barabara cietu cionthe ciathukire no guteroze nkuona afanyikazi baroete njira ichi MTF baroete ngugi bakonekanye kimaratasi-ine bare imbecha 100% but weja ground-ine otega ngugi iu i 7% tukoria kethera kai maendeleo maratasi-ine unika ngwenda gukwira kawira maitho ja Meru no ja gutegete na thirikari yetu babu no tubutegete na turiuria muntu wonde orogwete kawira mwangaza ikenda Mumeru atura na thina batu wa Meru itu ainyirikire na inyoka thiurunka ja tauni ira twitaira ngugi cia biashara ichi aingirwe no ntuguti biashara chikumba kuendelea no ntuba kwithirwo goti bunde ibwaitirie license ichi aitirie into beyond ibya itire Meru County na guti circulation of mbecha no mbecha chietu cianenkerwe MTF chieja Meru County igachoka thirikari nene na umenye ntuna jange ni jaunderekia kuthirwa nkigua na ngicionera mbita MC Mutonga ni kuripota ndene na nothimenti Otegado ya Meru TV turekane na mantu zegie utongeria twerekere kiri mantu zegie ugima bwa mwiri ni are mwingi ni borete gushumiria na guciandikithia kiri mubango zegie ugima bwa mwiri mubango jwa SHA ni ara gukurikana ati kana mwingi bathirite bakiorua baciandikithie po amona anja ciao nikenda bakethera bakiamukira mantu zegie kana kurigitwa ndene sibitari bate kuthangika nonto bwa mbecha bobo kulingana na mujumbe Julius Taitumu ora ni mujumbe wa Nterecha Igembe no thamwana ACC walare uraujikene tabrane Kemutai arankuruki barombe thirikari gutigira ni bakurikithia mubango jetu za SHA na gutigira ati kandi ije ni chikurita ngugikire cibitari cionthe nikenda mukenya akethirwa akiamukira mautungata jaja na ore gukubatara mwandiki wetu Antoto Mukiri wa Nkonja noe uri na ripoti hizi Tujenge jumuiya bora. Sasa tutapata kama tuko na primary health care, alafu tuko na shift yenyewe ambapo utaruhusiwa kuchanga kulingana na uwezo wako. Kisha umelipo. Ande tuwe ya kuangalia. Tutampatia. Kana tili kama tutampatia. Kwa barabara kama mfumo wetu fofo. Zaidi ya CBC. Ndio mwana ule grade ule bwana ya ayo kiri ule mtu kumana na mfumo yule atao achongeza dawa kitu ya hapa mama tunaendelea hata hivyo kitu mambo ya hospitali huku maisha ya kale kwa watu kwa ya chenye pale chenye yule kwa kusona hawa
Nundu thai tuli aa tukuruke hospitali no mama utukuruke kwa hospitali nakani ya kupiga pesa uwe that is not something there kuko no wewe ukuma ona mani ngwera no kumali ko na yayo wichenja jore. Mujumbe wa koroto wa Azamiro Dorothy Muthoni akiaria ndene ya gicogo bunge kia Buri na thirito akiromba ntobarabonde bari na mawathe gutigira niba guciandikithia nikenda bakethira bakigunika na mbeca ira ciumaga kiri thirikari na nguruki mautungata jangi jira jethagirwo jakinenkera antu bari na mawathe. Akiaria Dorothy ari rutere rwa Buri na thirito kinya akiromba akari gutigira bate kwairwa na mbeca agiteneka kuringa kura nikenda bakethira bakithurira tongire babega na tongire bara bakethira bakibatethia kire manto jegie uweti na mbere. LC Mutagi no tubanganiretie riboti ezi. Mubunge wa Koroto Dorothy Muthoni akiariria muingi nterechia miti gicigo mbunge kia Buri na kuromba antu batikenerwo na mbeca kagita gakura gakinyende baraithage wirira mtu arutite. Babui bwathurire antu babaingi muno butathurire ite bionde kwegete butathura kwekio eteni boke makaira antu orote wa kuthithia arwega na biria keja bio arwega na mbeca arwega nae mwere ni potere ambali maka no rongo no ndogoteu batu tokomba kuringa kura cia kurega gwitiro ngugi kenda ntuko cia muico cia kinya twega kwa irwa na shilingi pesa 8 shilingi 250 oka divide kinya ite andruru ntuko chitoba ko ndruru ntuko hii maka nani orongo kwau batu itume au tutege imbi muntu aguturetera na imaendeleo jariko enajo na ni utethio buriko enabu kire batue. Nguruki Muthoni na kuromba barabe na mawathe kana na bao bena mawathe bebumirie kenda bomba gutetheka na mbeca cia thirikari. Ugo wethira wina kandi mawathe kandi disability kwena utethio kuma ke thirikari nontu mwana uria wina disability muntu uria wina disability muthemba juriku kana juriku thirikari ni eja na stipend ya chiringi 2,000. Kwa hivyo ugo ndio register mwana uria ndio register muntu ubwe no enja uria kundisa mbeca iu nikendomba kuona utethio bou kumania na thirikari yetu ya Kenya Kwanza. Mbeca cia akuru baraba yo over 70 years kinyabo make sure we register nikenda omba kuona utethio bou kumania ke thirikari yetu ya Kenya Kwanza. Na chief nkaboromba jara maingi antu ibeta bakairegister bakanoga igweta bagicoka bate kuona utethio baraba abo approach kenda bo batethia batethie kenda bomba kuona utethio kumania na thirikari. Isasawa ukageta muntu kinyomo karanja akivugana ye thirikari te no tethio inkuona thirikari eno tethio kwa mithemba yothe. Magicigo mbunge kia Buri ngiripotera Mero TV nyokambitaga ki Mutegi. Ofisi ya mujumbe wa Ekuru ndani ya kaunti ya Tharaka Nithi mujumbe Roji Keneta Susan Ngugi Mwindu kukurukira mutethiria wawe uria kumenyekana ta Robert Kiremi ntuku ya goro ni barethera bakibangania mambura ja gutetheria na nkuruki kunengera mbeca cia kuthoma bamwe bari to abantere izi barapomete nja itego ciomba. Akiaria Robert Kiremi na ugete ati obisi ya Mwindu nithiritwe igitigira kithomo na nkuruki gutigira ne bakuigika kithomo na gutetheria ana barabonde bate guciomba nikenda bageta na mbere na mathomo jao na bagatetheka kiri mutorere. Nkuruki Kiremi na ugete ati obisi izi ya Mwindu igeta na mbere na ngogi cia gukire kithomo na nkuruki gutigira ne bagutegera aciari amwe na aritwa barapomete nja irati tiguciomba na kuboria batigire baguciandikithia nikenda kagita karembe cheje chikethwa chikirekerwa bakethirwa bakigunika kuma nterizi. Mwandiki wetu Anteto Dagara waigona nore na ripoti hizi.
warira cukuru ikurugurwa aciari baingi bakithwaga biongo nontu bwa kwaga bichi ya kwira cukuru. Obisi ya mubunge wa Mwekuru ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi Susan Ngugi wa Mwindu itongorere twimutetheria wake Robert Kiremi muthenya wa imundira ukire kuringania anga ndeni ya gicigo mbunge kia Mara gutigira ana bonthe. Susan yaugire akabathomithia bakwirirwa cheki cia kubarira bichi. Mwaka wa 2025 cukuru ikirugurwa mutami mbere January Mheshimiwa Susan nanjirie kunyagia cheki machukuru mwanya wa Tabora aindire aciari kana alitwaba responsete na imundi twatinda gicigo mbunge kia Mara constituency na aratwambirie cukuru rukiri cukuru ya Ngaita, Girls Makori, Girls Chief Mbogori, St Augustine Logota, Mpampo, Kajio Nduthi, Kiramba na inwingi Kioran Boys na inwingi otigira ana bara Mheshimiwa athoketie na kubarira bichi bora kwagirite. Aga wakira mwalimu munene agicokeria Susan Ngugi Mwindu nkatho araba ugite nerutaniritie anene gutethia ana bara baumite michita kwibumba ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi. Netuthiete mbele gusapotewa even last year netwa supported muno ni mama county na netukugwa tuthiete mbele kumucokeria nkatho na netukuona akitethia aciari bombo bena challenge tacheki twarisivu mndi ni akana kamo kena challenge nembije muciari wako na kaithwaga ni appreciate muno ri atetheretwe. Especially we have a student by the name Martin Mwenda who is homeless and he is doing very well and he has been given a total of 28,000. No Kiremi akiruta mbitwa kiri aciari gutigira bakwira ana bago cukuru nontu Susan Ngugi Mwindu nerutanitie kubarira bichi mwanka barikie cukuru. Kupeta na mbitwa kiri aciari na abambokara na ana muji Mheshimiwa no yakathomithiana na ana bake imndina kurira fees bonde Tharaka Nithi yonde na kirambo mbakuga kiri aciari betu mwana nakaramina ri cukuru na mutie mwana wetu akaomba kwengatu na kanaki makosa mangira kiniki bichi. Ari mwanene bakiruta mbitwa kiri atongoria bangi ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi gukobia bura Susan yakurutha gutigira kira murito ndeni ya kaunti ino akugwata kithomo. We pray that may God bless her. Aendelee kusaidia watoto na Mungu ambariki. Unajua kwa hii serikali si watu wengi wanatusaidia lakini yeye ametusaidia. Kuna nini atongole bangi bonde ba mbili kutethia ana baba nikenda challenge ino tunachoitira. Tungeomba sana au the other leaders they copy her good deeds waweze kutusaidia. Kuna watoto wanastahili kusaidika na tungeomba hata wao wakuwe kama mama county. Kiripotera Meru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbita murimi wa mbogo. Otagari wa Meru TV na nkuru kinteto chieto cha Meru TV rokire ne tukokira gatantante to chieto inde gatakuraza nonto nkethiro ngichokera kire manto jege magatheti no toro kona mbere ya kwandira na gatheti aja na manto za mainge jaja gatheti ne toni manto jege mpumi cheke girio ge KCSE ora sukuru chedreto chekithia ntuko yegoro inchokerete ndene atoringe ime na nkuru kito tagere ora gatheti chieto chekari rokire ranaru.